kok ngendi bodak wadeg. Sapi biasanya ya ini dipakan balik ngarit lho kok sapi rong diapa-apa nih malah lunga nang pasar ya ini golek ya apa nang pasar iki ngomongi nang pasar mau isuk kok ya ini nang pasar kayak golek iki apa aku ya gumun karo wong itu duit jane ya ora duwe ini kan gremeng orang gremeng ya gremeng orang gremeng kudu gremeng orang gremeng yang gremeng karo sapa orang gremeng ya kudu gremeng ora digremeng ya piye wong pasar mau urung balik-balik ini balik ngaret oh balik iki lho anu sapi iki lho teh sapi iki kok lemu kayak anu tembe makan iki lho aku iki apa anu heeh ya kowe iki yo nganu lho ora usah makani nek bapak nang omah ya kowe iki yo ngono dolan-dolan endi kono tak openane aku dhewe wae wong wedok iki aja soro nemen-nemen men sawang ben ketok wayu bojo kesel anger wedoke wayu seneng lek nyawang ngojo kaya wong-wong kadang-kadang enek ane bojoku wis to dolan-dolan ngono terus glowing macak bibiran apa piye ngono kayak metu aku balik kesel iki tak sawang kuwi moar aku iki harus seneng kurang karo-karuan nek ndelokne wong wedok wayu ngono kuwi bojo iki wis oh iya iya hati-hati ya duit no simpang randu asak nih wong wedok duit titik pasar simpang randu warung tuku apa wardak apa tuku apa wong kok ora mikir nih sing lanang kesel balik ngarit kok malah sapi rong diopeni biasane ya ini diopeni rajin kok iki kok orang diapa-apa nih gas wis ya ini barang melayap ae senengane ora mikir nih sing lanang blas nanti melas blas lanang kerja ngarit isuk sore di wong lanang ki nek ngarit nek megawe ora entuk duit ora kaya duit ngene iki penjap-penjep wong wedok tok lunga simpang randu lho paling duit lek wadol wesi-wesi mau prosokan untuk duit 137 go pasar iki kok ngendi bodak wadeg iki kok sapi gaduhan nek didol lak gur digawa simpang randu pasar warga mesti aku nek rasane wong wedok iki jembleng rasane tapi bojoku lho lur sing tak rasani lur wong wedok ya